بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب الجود على عباده المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا محمد عبده ورسوله القائل: ألقوا الفرائض لأهلها. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوا أوامره في المواريث، فإنها شرع الله تعالى، فقد حددها الله بنفسه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. واعلموا أنه يتوارث في الإسلام 25 شخصا، إلا أنهم لا يتوارثون في آن واحد، فقد يحدث غضب وهرمان عند وجود العدد، بينما لا يهدر 6 فقط من الميراث، وهم الوالدان والأولاد والزوجان. أيها المسلمون، اعلموا أن وجود هذا العدد يحدث غضب النقصان، أي ينتقل الوارث من نصيب أكبر إلى نصيب قليل، كأن تنتقل الزوجة من الربع إلى الثمن عند وجود الفرع الوارث إلى غير ذلك. فمرد ذلك كله إلى أمر الاختصاص، كما جاء في التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينظر من أمتي يوم القيامة. إيتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكانك الله، إن أنلتني نعمة مقدين تقوى ولا يجد آدم ولا ينجل يلتنا يديد ومفتد على يديد الله سبحانه وتعالى. يقول لك مفتد الله محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يدي أصدي أوريني وعيني ونلمو كم قد يوتني وتني من الفوق وسير تناون من يوتني وأجعل هيهون باودو هاي غوتو سي أدي أوتي دون غوتو هاي كم تنجيون. الله سبحانه وتعالى مدي من هبتدي مدقل حالنا يجرم الله سبحانه وتعالى. بني آدم سويتانيمو وداريمو لنقطي وكمكني وناقب قوادك والمهمي هذه مقطع وقتها وقد سنقوني مداني وفيني ناقب الموالد موفمنت مقطع وناقب الموالد فوفاهم الله ونجمد من وياتنا وأنت تلكم الله وأنت أنك دي مؤجر على الهيوتيمو وجعلنا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعلوا كل وعد إنكم كنا فمينين سيفوم لين هوتي إن جاري الله كم بيد تعالى مكم هيدا مودة بالعكس سيجي مقدر ورقام كم فلتام. الله سبحانه وتعالى إن أنت تليمون إن جاري مودة تلقوا بيدانه سيجي تتبع الله سبحانه وتعالى وجود ورد محمد صلى الله عليه وسلم. لدينا ربما تدبنا لك
e sahabaɓe makko moƴƴuɓe ɓen walluɓe mo darani kaɗo dina haka hewti e dow musidɓe julɓe tedduɓe oɗo khutba min juma hannde mi yewtude en fi dondi laalla ko durusu fettunoɗo woni continude oɗon dondi kokonete rondidirgol ko sali Allah subhanahu wa taala ɗin darna Allah waɗangol en ɗum farlugol ɗum ɗo oɗo dondi yimɓe ɓen ɗo artude hakkille maɓɓe ɗen ɓe anda ko Allah woni ko fawide ɗum ko sali Allah subhanahu wa taala ko kanko tigi woni ko ɓeɗɗi ɗum o weɗɗi ha o gayni o ɓangina ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko kadi o ɓanginani en yawmal qiyama hujjaraɓe innugol wonde manna fi dondi alaɗo men amaraɗo ko yaltira fi honɗum Allah wi ko kanko ɓangini o kanko woni ko weɗɗi ɗum o jondi nelaaɗo ɓanginani en siɓɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala o daari kokona yewtede ɗo fi oɗo dondi si innama dondi woɓɓe go andata ɗum ko innete ko rongol rondirgol rongol neɗɗo so woni o feƴƴini ko innete ko héritage wandi héritage ƴettugol goɗɗum ko tuma goɗɗum e wi e goɗɗo yahi e goɗɗo goɗɗo ko innete héritage ko innete dondi o wi ɗum ɗo ko keerol Allah subhanahu wa taala ko taw yawtude no Allah wiiri noon yo waɗa ɗum koyo waɗi noon Nabi sallallahu alaihi wa sallam maaki ande noon ko ronindirta ka nder l'islam ko yimɓe no gaye ɗo yimɓe no gaye e joo ronindirta ka nder l'islam kono ɓeɗo no gaye e joo fof ɓe ronindirta e saha goto mana hoore fure goto ɓeɗo no gaye joo ɓe ronindirta fewrude wotere ko woni tum ko yimɓe jeeɗo woni ko ronindirta e saha goto ɓeɗo noon woɓɓe go no wirna woɓɓe woɓɓe go monta woɓɓe pottina ɓe few woɓɓe go ko heɓayno ko ɗuyto woɓɓe go eggine ko heɓayno ɗo natte nokku ko ɗum ɗo ko programme Allah subhanahu wa taala fiyota toon e waɗa ay haqqeji ɗin kadi jaaɗi ɓurdi jaayiɓe ɓe fof ɓe fotata haqqe no wawan ka nder suudu haqqe ɓurɗo mawde on ko jooma galle ɗe si wi ɗon ko nenejo on si waɗa ko hewta ɓiɓɓe ɓen dow haqqeji ɗin ɗi fotata ka won ɓiɗɗal kadi haqqeji ɗin ko ɓeɗi ɓurda jaɓen ɗum kadi wonde ko ni Allah sinciri ɗum musidɓe julɓe tedduɓe ande ndinfi o fi dondi ɗo jamanu ɗo wattude ardirde hakkille maɓɓe ɗen ɓe watta yiide ɗum par ce que ko hunde nde tawata hande yimɓe ɓen kaadaka e ɗum fi dondi no woni woɓɓe ɗo banal maɓɓe feƴƴinino mayumma maɓɓe feƴƴini accidaɓe mimmiraɓe mum ɓen tawa woɓɓe ko bayɗo ɓe ñaama ɗon ɓe ñaama haa ɓe ngara ɓe mawna ɓe deƴƴa kadi fii ɗum woletaake yaha haa kamɓe ɓe wonta patron ɓe hoore ko ɓe jeyko haqqeji ɗi sella neniraaɓe ɓe wona ɗo haa waayo maaya woɗɗara haaji
jonni toto ɓen ɗon donde mumen sonnajo ari e galle o jibinayi modi makko maayi dondi makko ni o heddani musidal makko ka fof muli kankati o maayi ɗon to hekkatan dondi makko ni yawmal qiyama kono wallahi a tawmitan goɗɗaɗi dondi ɗum maretaka si on tigi waalide maayi yo jon kala jonnite haqqe mum o ƴetta ɗum kadi innetako ɓay ko oɗo woni goto oɗo ɓuray oɗo miñirawo gorko e gorko no fota sonnajo e sonnajo no fota dondi hokkonnete roninde go yahino ha eɗen ko anduɗe wonde man no sonnajo o ronataɓe ma so jombamo o yahi so Allah walli yo jombam ɓe waɗimo ɗo kobihoy wawiɓe ko tenka ka rontana modi makko halas inta on itta damɓe makko ɗen ka o jeeya ɗon on dampintinamo nokkugo ka o jeeyaka ko wodanmo ton ko modi makko est ce que o jibiɗo e ton damɓe makko ɗen ko wiwi ɗon o ronay sonnajo ronay sonnajo ronay ɓenmu o ronay yummamu siɓɓe julɓe jaɓe l'islam ɗum ko ari ko hoorete koɗen no wiirano yo waɗ te waɗa ko faalaɗen ko woɓɓe woni no patron sabu dondi woɓɓe woni no tankuɓe waasuɓe ɓay ɓe toñama tawata goɗɗo so tawtude hunde ko wala ala jewol si ala jennani ɗum ala maɓɓe wontata haaya e maɓɓe si kota nani fi dondi no wooɗe ɗo o raɗotoma yaaki ɓayre lamoto ma jeyno galle ko baaɓe ko jeyi dondi min ko ɓendi sende gareɗa ɓeyni ɓeyni ɓeɗo yoga e dow fof ɓe ƴettitata nde waɗere kono jeegoɓe ɓe ƴetti gay gonɗoni gay ɓe inni ko nene e baaba wona e ɓiɗɗo ɓeyni ɓiɗɗo rona e nena mum e baaba mum ɓiɗɗo debbo rona e ben mum ɓiɗɗo gorko rona e ben mum ɓiɗɗo debbo rona e biro mum ɓiɗɗo gorko rona e biro mum kañuma en jombindirɓe ɓen ɗiɗo gorko o rona e sonnajo makko so feƴƴini sonnajo o rona e modi makko si modi makko feƴƴini fiinayo sonnajo yo ronu ko ɓeetata yo ronu modi makko ma e modi bo yo ronu go sonnajo ɓeetata dewgal ngal hingal wuuri hingal wooda kala hingal gollude porto ɓenna en cours de validité fiyon par ce que si sonnajo e gorko ɓe seedi hedda waɗi timmi si hedda o timmi hande gorko maayi janngo o ronata Allah sendiɓe ɓiɓɓe makko ɓe noon si tawi mo jibinanimo ɓen no ɓe ronayi kono kankala geɓa makko ngal o dampingal si tawi ɗum waɗi timo ƴettirama nokkugo o dampingal ɗo o teɗɗitorike nokkugo ko ɗum dondi acce watte yiide ɗum ande l'islam o ko ari ko fi laɓɓingol fi e nde ɗe yawka Allah subhanahu wa taala ta bondume mum ɓen ko no laaɓi ɓeñaa yutta e dow siɗoɓe jeeɓe ɓe wiri oɗon dondi woɓɓe no wirna woɓɓe ɓe wirna no gasa yeeso yiya joni oɗo taasi ko ɗon ɓeɗo ɗo kala ɓe ɗona ko ɓeɗo ɗo kala ɓe ɗo oɗo wonata ko goɓɓe maɓɓe wonata ɓe wiri ɓeɗo kadi woɓɓe no wawi wonde ɗo tawa ɓaytu ɓeɗo no wonta oɗo fi makko woletake hande kadi ko ɗum woni o montimo woɓɓe ɓe wirnira ɓe honɗum na wirnugol ittugol ko wirnugol ɗuytugol ko heɓata ko ɓaja ɓeyɗen ɗon ɓe fof ɓe momodiri o ɗuytane mo wonde kadi ko heɓata ko kono o ittatamo fewi o ittamo ka ɗuɗuno ɗon o naɓamo ko hawri ɗon ko ɗum ɓe ƴetti ɗo misal wat sonnajo ko iwata e laya ɗon o yaha e jeetata ɗam andi sonnajo si woni modi makko feƴƴini tawi
goto ko jeetata ɓalo jete sonnaɓe ko jeetata ɓalo jete ay ko eggingol o eggalo e haɗo musidɓe julɓe tedduɓe ɓe wi ma hutu ɓaɗo wonde manna ɗum ɗo fof kokona yewtede ɗo fi oɗo dondi jonnitama karamko anduɓe ɓe fi ɗum ɗo yen landoɓe fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamuna si woni neɗɗo anda wota o hersu wota o mawnitinano wota o toomu wota o maru wota o laamo haa ɗum andugol ko anda jungo anduɗo fema so ɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki ɓenni Abu Hurayra jange koynete ko fi ndondi fi rondirgol jannon kadi fi honɗum ɓe maaki ɗum ɗo woni feccere gandal kono nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki ɗum ɗo hejjitama ɗum ɗo hejjitama fi ndondi hejjitama ɓe maaki ko ɗum ɗo adete oorede e mofte maɓɓe ɗe yawmal qiyama ndaw ganda ɗo fi o ndondi ɗo no woni nokkeeli go sifatunde waɗi fi ndondi wolata tawa noon ko hajjaɓe ko alatiɓe usasi ɓen kañum alata imamu ɓen alata par ce que ɓen noon ɓe ɓurtandinade ko ɓen noon woni ñentirgal ngal fii ɗum ɗo si tawi ɗum no woodi ka woni hara koye wattu yeeyi hay si tawi woni moggolaari koye laɓɓu teƴƴitoɗen ɗum wota en perdu garaɓe yeeso Allah subhanahu wa taala o lettay kono woni ɗum bambiɗa o feƴƴina ɗo ɓacca ɓengura makka men ɓen ɓe wona ɗon ma nderde ɓengure duwaɓe ɓe woɓɓe maɓɓe maayino joni tawko seeɗaɓe ɓen seeɗaɓe on yahi haali woni fayda ko ɓen ɗon ɓiɓɓe maɓɓe ɓe woni rolude ɓiɓɓe ɓen ɗa ɓe hejjita noon ɗum landitoyte rolugol ngol ko haqqe mo kala si tawi on ɗoɗo makko on wacci ɗum no woni hunde hulmininde ko waɗa waɗede wota on roni ɓiɓɓe mon ɓen on maya innugol mi hokki oɗo mi jonni oɗo ɗa mi jonnimo ɗa oɗa mi honnimo ɗo oɗa mi honnimo ɗa oye honɗum kala no faata kono si a maayi min moɓidira fof min calcula min senda aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa al-ghafur الحمد لله حل الحلال وحرم الحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أيها المسلمون تنقسم الورثة 25 إلى قسمين 15 من الرجال وهم الابن والابن وإن سفلا والأب والجد وإن علا والأخ الصديق والأخ لأب والأخ لأم والأخ أخ الشقيق وابن أخ لأب وإن نزل والزوجة والأم الشقيق وإن علا والأخ لأب وإن علا وابن أخ الشقيق وابن أخ لأب وإن نزل والمؤتق وأصبته وآخر من النساء البنت وبنت الابن وإن سفلا والأم والجدة من قبل الأم وإن علت والجدة التي هي أم الأب وإن علت والأخت الصديقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمؤتقة أيها المسلمون إن لهذا التوارث أسبابا وموانع أما أسبابها فهي النسب أو القرابة
أو المصاهرة أو الإثم. أما الموانع فهي اختلاف الدين أو القتل أو الرق، فاتقوا الله في المواريث. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أن يأتي الله جل وعلا دغي ودغي harmini ko harmini en senito yalla wonde alaare te gonga nafa rewdo mo on lolo mo rewani mo sina ko Allah subhanahu wa ta'ala den gomni hiden jaddo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ko jiyaado Allah ko nelaado makko ko mo neli tolki Allah subhanahu wa ta'ala be juulo o nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ɓe kono makko nden e sahabaɓe makko ɓen e salafu salih ha hewta e musidɓe julɓe tedduɓe. Oɗo ko ɗiɗaɓo imo fensitande en yimɓe nogga e jowo ɓe ɓe wi ɓeɗon noga e jowo roneɓe ino sendita e fecce ɗiɗi. feccere arane nden koɓe sappo e jowo ɗulle ko worɓe ɓen worɓe sappo e jowoɓe roneɓe ɓen hinoɓe ɗo. ala noon ko ɓiɗɗon kañuma e taanirawo haysi ɗum joli haysi joli ɓiɗɗon taanirawo ɓiɗɗo on noon kadi taanirawo on taltirawo on haysi yehi ha jaki ka jippi o ɗon gonɗo on yiyi ɗon ko escalier ɓen ɗon ɓe ronay. Baba on mo ronay, mama sama mo ronay, hay si toori nene goto nene goto baba goto haɗa ko hawti nene baba goto o ronay. siɗon hawti baba o ronay, siɗon hawti nene tun on hawta baba o ronay. ɓiɗɗo nene goto ma on, ɓiɗɗo nene goto baba goto ma on o ronay. ɓiɗɗo baba goto ma on o ronay. ko ɗum jippi o sonnajo moodi bo o ronay sonnajo bakka ma baben ma mawɗo haɗe hawtide e baben ma yumma e ɓen ɓe ronay. ko ɗum tori o bakka ma baben ma mawɗo ɓe ronay haɗe hawti kamɓe e baben ma baba ɓe ronay. ɓiɗɗo bappa ma nene goto baba goto baba ma ɓiɗɗo baben ma mawɗo nene goto baba goto baba o ronay. ɓiɗɗo baba goto baben ma imma ko bappa ma ko baben mawɗo ɓe ronay. ko ɗum jippi o renɗinɗo on kadi o ronay. hino sappo jooɗo sappoɓe ɓen ka sonnaɓe jiwa on ɓiɗɗo jiwa on o ronay. taanirawo on ka ɓiɗɗo gorko on taanirawo jiwa ka ɓiɗɗo gorko on o ronay. fi honɗum on non kamunga jeya kono taanirawo ma on ka ɓiɗɗo sonnajo on dambe makko ɗe yahi ko nokku gonoto fi honɗum kanko mo wawi yettede ɗo joni jango angira yettede jango kanko yette goɗɗum ngo. kono taanirawo ma ɓiɗɗo ma gorko on ko yettoroma nden de donc taanirawo ɓiɗɗo debbo o ronata nene ronay yumma o ronay pati on ka nene o ronay pati on ka baba o ronay. sonnaɗo pati on ka nene o ronay pati ma ka baba o ronay. nene goto ma yani bandirawo ma sonnajo yumma goto ben goto ronay. bandirawo ma sonnajo
ley goto oronay bandirawo ma sonnaade haa ko yumma tun hawtu ɗon oronay sonnaade on kadi ma on oronay sonnaade ko rinɗinɗo on kadi oronay ɗum sakoɓe musidɓe jogotegude ri oɗo ndirgondiɗo o rondirgol ɗo no mari sababuji ko waɗata rona no mari kadi ko haɗata rona sababuji ɗi ko siɗɗondirgol ngol to enene goto ɗawaya si tawi mara ɓiɗɗo waɗo ay annasab nene goto yaaro ngam siɗɗondirgol ngol maa ɗum ɓattondirgol ngol wono ɓiɗɗo bappa mi siforde ɗo ɓa ɓiɗɗo baɗum maɗo maa ɗum esirayagal ngal mariage on resi goɗɗo ayi aronoymo oronete maa ɗum rinɗingol ngol ay sa rinɗini arone ɗum ɗo on sabu ko watta korone ko waɗata kon tawa ina wawno ronnude kono hande kadi aronata maara déjà aronata aranno ɗum ko seertugol ngo kadina sen woni nene goto min ko Mouhammad an ko a Jean-Marc o gandi ko mi faalalude min ko ka juulirde mi yaara oɗa ɓe yaara o ronnata hay so min heɓi na fana so min nene goto donc so woni diina kadi no seetti on rondirta si goɗɗo waɗi ɓemmu fiyoɓe maayi tinnaɓeya jawdi ɗin no ɗuuɗi fiyo hay jawdi mi hammani mo ronatande kadi sa waɗi kadi ɓiɗɗo ma fiɓano mari jawdi ɓuuri ya hay tuɗi a ronata maccuɗo kadi ma Allah subhanahu wa taala o gaari yen wuro Allah e fiiɗi ɗo dondi Allah subhanahu wa taala o gaari ka ha sakkitoro ɗon wa yahsa alladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afa khafu alayhim yoɓe wuro Allah no ɓe hulirta Allah ɗum fiwata ɓe accu ɓiɓɓe ɓaawo maɓɓe lowɓe ɓayde felti siɗa accude ɓiɓɓe ɓaawo maɓɓe lowɓe ala ɓe hulirwata bappinaɓe maɓɓe ɓe ma kotiraɓe maɓɓe ɓe ma wata jattuɓe dondindi Allah wi no huliranta noon ɓiɓɓe ma ɓen fitaɓe ɗon ko hettude dondi maɓɓe ɗi an kadi a hulu Allah dondita baɓe hettude dondi ndi haltinaka hiya ɗon أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين تلك الله سبحانه وتعالى الذي يدري فوق يلا يتنين تلك الله سبحانه وتعالى يلا قتنا إليه مني تلك الله سبحانه وتعالى يلا وانا إلا من هو الله تلك الله سبحانه وتعالى يلا وانا إنك دي وانا بكل من بييرة إنتاب الورتاي تلك الله سبحانه وتعالى kala lawɗo o so tawani o wawata sawtude Allah ittuma toon e nafoo torki Allah subhanahu wa taala ɗiɗo pankareji ɗiɗo wayɗiɗoji ɗiɗo lorraji Allah itta hen kareji ɗo torki Allah subhanahu wa taala enen ɓe wurɓe ɗo torode Allah watta ɗeɗo lefte hewtu en torki Allah subhanahu wa taala ɓeɗo wonnaɓe hawrede muɗum yo Allah natuɓe aljanna Allah waɗɓe maayi shahid torki Allah subhanahu wa taala ɗeɗo jawle bonnade kareji ɗo yo Allah jonnitu bonnanaɓe ɓe ɗum torki Allah subhanahu wa taala dariɓe ɓen no dépense ɓe fi l'islam yo Allah yewnin ɓe Allah ɓennande jawle maɓɓe ɗen sonnaɓe ɓe heɓali ɓe modiɓɓe yo Allah arsiɓe modiɓɓe sukaɓe ɓe heɓali ɓe yo Allah arsiɓe ɗum ɓeɗo kenduɓe yo Allah lomtinanɓe worɓe huuloɓe Allah torki Allah ɗiɗon dondiji yo Allah waɗe huuloɓe
Allah jonni tendi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗen fof yaafoddirɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa yimɓe torodireɓe yaafo yeso ƴettitayi torki Allah subhanahu wa ta'ala ariɗo ɓe yaado yo yaafade e oɗon torki Allah subhanahu wa ta'ala no mogonirɗen ni e nde ɗo nokkure ɗo ɗo sayi ɗo Allah hawteni fof ɓe yawmal qiyamata fi mustaqarri rahma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu ma tasma'un